Niin. Part 2 juba. Me oleme juba level 30, see on päris äge juba. 13 minutit oleme siin olnud juba. Nii. Aja, mul on quest vaja. Teeme monkey'de quest'i praegu. Siis kohe ma liigun Pirate Village'isse. Oota, tapke mind natuke, kui tahate. Oodake üle. Ma korra... Näe, 30 on praegu. Roblox VR, ma kuulan korra. No tervitki. Okei, meil on miik tööl. Okei. Monkeys doesn't wear any pants. Monkeys have the best of their shit. Me and Mama can. Monkey doesn't wear any pants. Lag. Ma ei tea, miks mul isegi läheb. Ja mu tein juba quest'i, never mind. Ja ta pidi selle halvaks tegema. Ma võtan raskemaks. Vihkad seda userit. See, kes laitad meid tappa. Let's go. Milli. Võtab oma laeva. Ootake. Kus Pirate Village on? Sealpoolest. Oh baby, come on, I know that I take no more, no lie. I wanna see you out that door, baby, ba ba ba. She wanna be a fool for you, just another player in the game for two. Then she may hit me, body, la baby, ba ba ba. Oota, kui ma lõpetasin sellest 17, see on 5 minutit praegu. See on 13 miinus 5, 8. Kui on 4 minutit jääd selle, siis ma lõpetan part 2. Ja ma pean siis part 3 wow XP boost'i. Ma arvan, et me jõuame vähemalt level 100 siin. Või parem. Okei, me oleme Pirate Villages. Pirates, muidugi. Ma tapan neid kõiki.
Let's go. Mul level 20 nüüd see. Ma olen ise level 31. Jaa. Helmo. Ma peaaegu tegin seda. 13 000 2 korda 26 000 XP-d. Üks hakkab päris palju leveleid tulema, ma arvan. Ma ei tea, kas su quest'ide pealt võtab, ma loodan. Ma ise ei tea. Oh my god, ma suren. Bam! Top 8, let's go. Okei. Bam! Level 35. Juba. Nii. Ai, ma ei ole andnud. Nii. Defeatime Pirates'id natuke. Ja ma kohe ostan Mace'i. Iron Mace vist. Ja ma arvan, ma jätan kätega ikka veel. Oh my god. Üks, kaks, kolm, neli. Bam! Boom! Üks on maas juba. Kaks. Kolm on kohe ka. Meil on 4, ma mõtlen. Let's go. Oh my god, aga 39. Bam. 60 juba. Stats. Ma kohe level 40 ka veel. Pirates. Üks level veel. Bro! Vaatame servereid. Servers. Join. Ma vihkan seda server full asja. Literally 9 player'it. Server is full. What the duck? Questi ho detto.